Ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi update ziba zigezweho. Nitwa Storytera, umutangazaji wa habari Rocket Propelled Grenade. Niba utarakoze subscribe reka ngusabe ukore subscribe kandi ujye usangiza abandi ibiganiro byacu. Ngufitiye inkuru nyinshi zitandukanye, inkuru z'ubutabera, diplomasi, umutekano ndetse na politiki, ariko by'umwihariko turaza kugaruka ku kibuga cy'imirwano. Ndabizi abenshi niho mukunda, ariko bidakwiye ko hari n'andi makuru atandukanye ya diplomasi ahari n'umutekano. Reka nyahere muri teritwari ya Nyiragongo, ikintu cyitwa ngo imirwano, urusasu rwabaye urusasu. Mw'abantu mwe nituvuga muri Nyiragongo, mwumve hano muri iri shyamba rikikije ikirunga, kuzamuka cyangwa se kumanuka no mu kibaya cya Kanyamahoro, ndetse no kuri iyi misozi ya Kanyamahoro, ahitwa za Kanyabuki, ahitwa za Kilimanyoka n'ahandi hatandukanye. Uti byagenze gute rero? Amakuru ari guturuka Igoma, mu bantu bari Igoma n'umuntu wari ahantu yitwa Irusayu. Ahangaha neza ni munsi ya Nyiragongo, cyangwa se aho ikirunga cya Nyiragongo gitangirira. Amakuru ari kuvuga ko guhera ejo nijoro ngo hari imbunda zaraye zumvikana ngo zirasa ku birindiro. Hari ibirindiro bya Sadeke byabaga ahantu hitwa Kilimanyoka. Ibi birindiro bya Sadeke rero bivugwa ko M23 ubu ngubu ariyo irimo irabikoresha. Bivuga ko M23 yahashyize ingabo zayo ndetse n'ibikoresho byayo bya gisirikare. Amakuru ari kuvuga yuko rero kuva ejo nijoro ngo ibi birindiro bashobora kuba barabigabyeho ibitero, ndetse ngo ababigabyeho ibitero babirasagaho bari muri Nyiragongo, hano mu kirunga cya Nyiragongo, cyangwa se muri iri shyamba rikikije Nyiragongo. Bivugwa yuko rero ibingibi byabayeho ninjoro, hakabaho gutera kurasa kuri ibi birindiro ibibombe nka bingahe. Ibingibi byateye gutuma ngo M23 ngo nyuma yo kuyirasaho kuri ibi birindiro habayeho yuko nayo ijya gusubiza. Uti rero byagenze gute? Ngo guhera mu masaha y'isa 4 byibura umuntu Surusi yatanze amakuru ivuga ko yari iri hano za Rusayo, aho neza bari bagiye gukurikirana. Urabizi abantu bahariya iyi ntambara iri kuba akenshi bajya gushungera, bo niko bameze. Intambara bamaze kuyimenyera, bamaze kwishyira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibi ngibi rero ngo byatumye bumva imirwano ikomeye cyane. Bivuga ko M23 yari yamaze kuva hano muri uyu mujyi wa Goma, cyangwa se muri ibi birindiro byabo biri ahitwa Kilimanyoka. M23 ikazamuka igasanganira bano bari kuyirasa. Biri kuvugwa yuko abangaba bari kuyirasa bashobora kuba barimo FDLR, cyangwa se bakaba barimo FRDC, ngo bakaba bashobora kuba barimo n'abamerceneri, kuko ubwo mwabonye abamerceneri batashye, ngo ukurikije abamerceneri baje ngo hatashye bakeya. Icyo cyo ni ikintu kiri kuvugwa, ni ikintu kizwi. Ikindi gikomeye ngo nuko bivugwa yuko muri aba bantu barasaga M23 ngo hashobora kuba harimo n'ababirigi. Ababirigi baje. Ibi ni ibiri kuvugwa, gusa nanone ntabwo tuzabyemera M23 itamaze kutwereka ngo dore ababirigi ngaba twabafashe baturutse mu Bubirigi. Gusa ikintu mumenya yuko ikintu cyitwa isasu ryabaye isasu ahangaha muri Nyiragongo guhera mu masaha y'isa 4. Abantu bari mu mujyi wa Goma ngira ngo ubwo imbunda bazumvise, sinzi niba n'abari Rubavu wenda, cyane ko urugamba ruri kubera muri Nyiragongo. Abantu biri Rubavu nyine muri ibi bice biteganya ahitwa za Busasamana, akenshi ari kumvikana amasasu nabo baba bari kuyumva. Abantu batuye muri za Busasamana rero mujye muri komenti mutubwire ukuntu byaba bihagaze, cyangwa se niba koko ayo masasu namwe muri kuyumva cyangwa se mwayumvise. Hanyuma rero ikigaragara cyo ngo intego yaba ngaba bari kurasa muri ibi birindiro ngo nabashaka n'ubundi kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Byumvikana neza ko uyu mujyi wa Goma
batarawuheba, FARDC cyangwa se FDLR itarawuheba. Bivugwa yuko rero abari ko byagenda kose bafite indake nyinshi zitandukanye M23 ishobora kuba itazi. Indake zacukuwe indake zacukuwe mu nkengero cyangwa se muri aya mashyamba ya Nyiragongo ndetse no mu mashyamba ya parike ya Virunga. Ahangaha ikirunga cya Nyamuragira yerutse kuruka. Bivugwa ko hari ahantu harimo indake nyinshi za FDLR M23 itaramenya. Urugamba nuko nguko rwifashe anga muri Nyiragongo. Reka kandi nkubwire ko bidasubirwaho M23 yamaze gufata rutema ikirere ubu ngubu yerekeje Katari. Iyo ngiyo ni breaking news mba nkuzaniye, ni amakuru mba nakuye mu nda y'isi. Amakuru ubutasanga ahandi, niba ari n'ahandi wayasanze ntiharenze habiri. Ibindi uzabyumva ku munsi w'ejo, nibwo ushobora kuzabyumva bakubwira ngo M23 yagiye ku ikubitiro. Rero bivuga ko Kiyongozi, umuntu uyoboye iri tsinda, ntaramara kumenya ngo ni iry'abantu bangahe, ari nta wundi ari umuyobozi ushinzwe ubutasi muri M23. Uwo nguwo akaba yitwa Koloneli Amani Nzenze. Tayari rero bakaba berekeje kwa Emir wa Katari, bakaba bagiye kugirana ibiganiro. Ubwo tuzamenya icyavuye muri ibiganiro, gusa nkubwira ko ibi biganiro bya M23 n'umuyobozi w'ikirenga wa Katari bije bikurikira ibya Perezida Kagame ndetse n'uyu mugabo uyu nguyu Felix Tshisekedi. Ubwo rero uyu mwami cyangwa se uyu muyobozi w'ikirenga ari yabahurije hamwe ndetse bakagira ibintu bumvikanaho ku bijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu, nubwo bigaragara yuko ibyo bumvikanye bitagenze neza bitewe nuko agahenge kagombaga kubaho, agahenge kangiritse ku ikubitiro ndetse bidateye kabiri. Uyu Katari yanditse ibaruwa ishimira nk'uko M23 nayo yari yamaze kwandika ivuga ko yikuye muri Walikale. FARDC nayo ikashimira M23, Rwanda narwo rukabishima, Katari nayo ikabishima. Wikiye mu gitondo M23 iti burya nitwavuye Walikale kuko baze batugabaho igitero cya drone. Kuri ibyo bitero bya drone ari nako nanakubwira ko ubu ngubu aho ngaho muri Walikale ngo drone n'ubundi zabaye drone. M23 ngo bari kuyihata umuriro w'ikintu cyitwa drone, nayo ngo yazamuye RPG yazirebesheje mu kirere na za SPG-9 mu rwego rwo kugira ngo buri kadrone kose kazaba karase. Uwitwa Brigadier General cyose General de Brigade Gacherin ari nayo wari uyoboye ingabo zafashe iyi centre ya Walikale, ngo ubu ngubu kabisa ngo bahagaze ayirengeye, barimo baracunganwa n'ikintu cyitwa drone. Ayo namwe mu makuru nari ngufitiye. Ikindi kandi ngira ngo hari umuhanzi wigeze gupfa mu minsi yashize, apfira hano muri ibi bice bya Goma. Uwo muhanzi bakaba bamwita Delicate Idengo. Ku bazi indirimbo ze, hari indirimbo yigeze kuririmba ngo quelle est sorte de gouvernement, ngo gouvernement de fou, gouvernement de bandi. Ubwo yaririmbaga ba Tshisekedi. Uyu muhanzi rero yageze gutya agiye muri shooting mu minsi yashize. Uyu mugabo rero ubwo yagiye muri shooting y'indirimbo, yaragiye gukora indirimbo, umugabo baramurasa. Amakuru yandi rero akaba ari kuvuga yuko mu gihe cyose cyari gishize bari bataramushingura. Rero ngo ubwo bari bagiye kumushyingura uyu mugabo ibintu byamubayeho nagahuma munwa, ngo kuko abasivile babiri barashwe n'igipolisi barapfa, abandi barakomereka ubwo polisi yakoreshaga imbaraga mu kugarura ituze nyuma gato yo gushyingura umuhanzi Delicate Idengo kwa kabiri nyirimbi ryo mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo nagira ngo nkubwire ibijyanye n'aba basivile babiri baguye umuhango wo gushyingura uyu mugabo Delicate Idengo. Ubu ngubu kubera nyine indirimbo yarasigaye aririmba zibasira M23 ndetse na leta y'u Rwanda, urumva ko yaramaze kuba, navuga ko yari mwiza cyangwa se yari ku ruhande rwa Kongo, niko nabyita. Andi makuru atandukanye ya diplomasi ariko sinzi ko nayagarukaho mugenzi wanjye, sinzi ko nayagarukaho anga ndumva n'ubundi
yavuzweho avuga ko nta kuvanga cyangwa se gusubizwa ingabo. Uyu nguyu byatangajwe n'uwitwa Colonel Nanga avuga ko FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo ngo kigomba gusenywa burundu, M23 cyangwa se ARC, Armée Révolutionnaire Congolais, igasigara ariyo gisirikare cy'igihugu cyemewe n'amategeko. FARDC ngo igasenywa igaseswa burundu. Ntabwo mbizi niba ari indoto cyangwa se bizagerwaho, bishobora no kugerwaho. Ikindi nakubwira nuko M23 tayari AFC M23 bamaze gushyiraho icyo nakwita banki yabo, icyo bise Kadeko cyangwa se ikigo cy'imari cyitwa Caisse Générale d'Épargne du Congo, mu magambo ahinnye ikaba yitwa Kadeko. Ni icyemezo rero uriya mutwe wafashe mu rwego rwo gufasha kiriya kigo gukomeza gutanga serivisi, bakaba rero bashyizeho n'abayobozi. Itangazo rero ihuriro ryashyizweho umukono na Colonel Nanga usanzwe ari umuhuzabikorwa wa FC cyo kimwe na Bertrand Bisimwa usanzwe ari perezida wa M23, ryerekana ko abagenewe kuyobora kiriya kigo barimo Javane Dusabe Sangano wagizwe umuyobozi mukuru wacyo, akaba Usumbuka Songwa Yves wagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubukungu n'imari, na Katembo Kanyihata wagizwe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubutegetsi n'amategeko. M23 kandi yashyizeho abagize inama y'ubutegetsi ya Kadeko. Reka ibitege kubisubiramo kuko n'ubundi na update ndimo ndagenda mbajuriramo mubwira ko nyine nyuma yuko M23 yashyizeho ikigo cy'imari cyangwa se cyo wakita banke, ubu ngubu nyine bamaze no kuyitorera cyose kuyiha abayobozi. N'amakuru rero menshi atandukanye arimo aravugwa muri diplomasi cyangwa se na politike. Ikindi nakubwira nuko abanyeshuri bo mu bice bigenzurwa na M23 bakoze ibizamini bya leta. Nubwo rero byari bigoye kwitegura, abanyeshuri muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo barerekana ko biruhije kuko uyu mwaka w'amashuri utakibabereye imfabusa nyuma yaho bemerewe gukora ibizamini bya leta byari byarasubitswe. Ni kuri wa kabiri rero tariki ya 25 Werurwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba harabaye ibizamini bidasanzwe bya leta ku banyeshuri bize amasomo y'amashuri yisumbuye barigishije, no kuvuga abo bita kandida libre. Byabaye mu turere tugenzurwa n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo nagira ngo hano iyi nkuru nayo witane ko muri ibi bice byose M23 igenzura ababashije gukora icyitwa kandida libre cyangwa se kwigisha abangaba bakoze ibizamini bya leta. Ikindi rero andi makuru arimo aravugwa atandukanye nuko uyu mugabo ni umudepite w'umunyamerika w'umurepublika, akaba yitwa Ronnie Jackson, akaba yerutse rero gusura Kinshasa. Avuye Kinshasa anyura Kigali, byumvikana ko yaganiriye na leta zombi, yaganiriye na leta ya Kinshasa ndetse akaba yaraganiriye na leta y'u Rwanda. Iyi ngiyi rero bayise intumwa idasanzwe ya Perezida Donald Trump. Uyu mugabo ubwo yageraga muri Amerika yahise ajya imbere ya Kongere y'inteko ishinga amategeko ya Amerika kugira ngo abatangarize ibyo yakuye muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Uyu mugabo kimwe mu bintu yabwiye Kongere y'inteko ishinga amategeko yabo, yarababwiye ati rero reka mbabwire ati nkurikije ibyo nakuye muri Kongo, ati nasanze kiriya gihugu kitabasha kuyoboreka cyangwa se kitabasha kumvikana. Muribuka abamerceneri baza muri Kongo baravuze ngo FARDC nitozeka cyangwa se ntago bigisha ngo bumve. Ni nuko uyu mugabo rero uyu Ronnie Jackson yabwiye Kongere ngo kiriya gihugu nikibasha kuyoboreka ngo biragoranye. Ati byonyine ubukungu buri hariya n'inyeshyamba zihari, ati nabo guverinoma ya Kongo ifite ubushobozi bwo kuba yagikontorora. Ati kimwe ko ari ibihugu byose bikikije Kongo, ati ni kuvuga ngo ari u Rwanda, ari Uganda ndetse ari n'u Burundi, ati bose basahura Kongo, ntibazababeshye bose n'abasahuzi basahura Kongo. Ati nk'uko n'undi wari we wese yasahura Kongo. Muri make shaka kuvuga ngo n'ibindi bihugu byose birayisahura. Ati gusa ikintu kiriho, ati ko Kongo ititeguye gusubira ku murongo no guhagarika biriya bitero bayitera nabo bayisahura. Ati mbese nka Kongere cyangwa se nk'abanyamerika twakora iki? Muri make uyu mugabo bikaba byasaga nkaho
ari kuvuga ngo dufate ingabo tujye muri Kongo cyangwa se duhindure umuyobozi wa Kongo. Mu mvugo ebyiri niko ushaka wabishesengura, bashobora kuba yavuga ati wenda dufate ingabo tujye gufasha Tshisekedi kwa ko we kwifasha ntiyabishobora, cyangwa se dukoresha uburyo buriya butegetsi bwa Kongo buhinduka. Ngayo nguko ndi kugenda nihuta, kandi nanone niba nava mu karere nkajya no mu makuru y'amahanga ya kure, kuba Red Tabara yitandukanije n'u Rwanda, ibyo byo ni ibintu ntagarukaho. Umutwe wa Red Tabara watangaje cyangwa se ukabwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ukaba wamaganye Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kuwuhuza n'u Rwanda, uvuga ko nta bufasha na buke uhabwa n'u Rwanda. Ibi ntabwo mbisubiraho cyane, wenda reka nsoreze ku nkuru ivugwa mu mahanga kuko ngira ngo nzitambutsemo nihuta cyane. Nsoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda yihanganishije imiryango y'abaguye mu nkongi y'umuriro yibasiye amajyepfo y'uburasirazuba bwa Koreya y'Epfo, aho abantu bagera kuri 24 bamaze kugwa muri iyi mpanuka, naho 25 bagakomereka, barimo na 12 barembye. Nitwa Storyteller, mutangazaji wa habari Rocket Propelled Grenade. Reka ngushimire cyane kubwizi update twabanyemo z'iminota igera muri 17. Kuba warakoze subscribe ni ingenzi, niba utarayikora ni ikibazo, ni ukutwiba. Gukora share, gukora comment, ibyo ngibyo byo ni inkunga ikomeye cyane ubu duteye. Reka gushimire cyane, dusubire no mu yandi makuru agomba kuba agezweho.